Martin danas dolazi iz Zagreba. Izgleda da smo konačno dobili gospod... Halo, gdje ste, šta radite? Gde sam, ovdje sam, u Beogradu sam, gospođo Željko. A, na sajmu knjiga. Ne, nisam, u sajmu u Pečenjarnici sam, u Pečenjarnici. U Pečenjarnici, pa zašto tu? Pa rekli su mi ovi splitski kolumnisti da su ovdje u regionu najbolje peče zanate za kolumnistu, gospođo Željko, uz briju i mučkalicu. A nego, jesu se vratili da vas pitam ovi sa godišnjeg odmora ovi veš? Koji naši? Pa gradonačelnik i ekipa. Ali su na godišnji odmor oni? Pa vidite da ih nigdje nema, gospođo Željko, kako se ono kaže? Puno zuje, malo meda daju. Da, upravo ste. Ne, kod vas u Splitu se kaže niti zuje, niti meda daju. Gdje su vam dizalice? Maklina je obana, maklina je Halo, ko je? Mama, je li čujete, gospodine Željko? Ko je to, šta je to? To su moji Nepalci, moji šlaperi, gospodine Željko. A, mislite šleperi koji odvoze masline? Ne, oni stalno nose šlape Nepalci, pa i obilja zove šlaperi, A šta se još radi? Šta se radi? Recite, gospođa Maja. Reću vam iskreno, uživam još mene ovo masline u lipim vremenima, evo sad sidi u dnevnom boravku. Odlično. I gledam ovo Marulića, ovo mislim... Juditu, čitate Juditu biće. Ma ne Juditu, nego... Recite. Gledam ovoga Marka Marulića novi 500 kuna. Pa u čemu je problem? I Starčevića na 1000. Pa teško mi se odvojiti od njih, sad će se mijenjati u eure, gospodine Željko. Ko će ovo navikla sam? Koliko vi imate toga kada je toliko teško? A šta imam, ja mislim... Recite. A gornja etaža je puna u kući, a nismo još etažirali taj stan, pa ne znam. Opa, šta je ovo, helikopter, ko je to? Da se vrati malo lipšim vremenima, to je naš Bačo. Bačo. Ma bumbu bježe benzin, nas smo se vratili on i ja iz Mozambika. A iz Mozambika, šta ste dole radili? Bili smo sa helikopterom u humanitarnoj akciji, sad je vrijeme takve akcije, znate, za djecu. Čestita, gospođa Mama, lijepo je što vi svojim primjerom ukazujete na važnost humanitarnog rada. Recite mi, ste bacali poklone iz helikoptera? Da, dajte, molim vas, ja za to špala, pa to svi rade, to je već pa sve što se kaže. A, vi ste nešto novo, nešto drugačije, jel? U Mozambiku ima jedna osnovna škola. Dobro. I onda ispred škole su bila djeca. Bačo je sija u helikopter. Bačo ka Bačo. I onda je kak krilo luje u zraku, radi sa helikopterom 8, 9, 2 jedinice. Aha, dobro. I znate šta? Recite. I tako su dica naučila matematiku. Sve humanitarno, 8, 9, to se tako se radi, edukativno. A recite mi ta škola, gdje se nalazi, kako izgleda, kako se zove? Ta škola je krasna, škola je lijepo uređena, to je dobila po jednome njihovom heroju, to je takozvani Mugambe Gamba, jeli? O čemu se tu radi? A znate šta Gamba, to je noga, jeli, jer je utjecaj bija Italije na Mozambik i to je isti prijevod. A zašto su ga tako nazvali? Gledajte, zato što je njega proguta udav, ona zmija, i kao što kaže njegovo ime Gamba, uspjeli su samo spasiti jednu njegovu nogu i u njegovu čast su tako prozvali školu. A pleme koje štuje tu nogu zove se Knozi, takozvani Knozovi. To su to pleme, gospodine Željko, ali ima jedna krasna priča još. A još jedna priča? Oni su napravili jednu skulpturu lipu noge, ispred škole, u njemu čast. To smo mi imali u ovoj zemlji, isto jednu nogu. Ispred škole i njemu čast. A ko je autor skulpture? Autor te skulpture je poznati autor Kachamba Non-Gamba. Čekajte. Ne Gamba, nego Non-Gamba. A šta je sad znači Non-Gamba? Što prevod znači bez noge, jel? Sumnja se, nesvrstani, jel? Jer se sumnja da je i njega pojeo udav, ali njemu nisu ništa spasili. Znači ni nogu, Non-Gamba. Eto vidite, zato je to lijepo. Non-Gamba, gospođa Mama. Non-Gamba i vama. Neke sa slično Čakamba. Radio Dalmacija. Najveća kvaliteta.